Beste ouers en mede-bosvarke, ek dink ons almal het gewens vir 2021 om so normaal as moontlik te begin, alhoewel ons eintlik besef het dit gaan nie moontlik wees nie. Worcester Gimnasium is nie die effek van die pandemie gespaar nie, en ek wil begin deur namens die personeel en beheerliggaam ons innige simpatie en meegevoel uit te spreek teenoor almal betrokke by die skool wat familie, vriende, kollegas en kennisse aan die dood afgestaan het. With regard to education, despite many uncertainties, we are ready to start this academic year, even though we know that the situation may change with little warning. We eagerly await the 15th of February and the possibility of changes to the current disaster management guidelines. Hierdie situasie maak die bevestiging van datums en aktiwiteite baie moeilik en ek vra u begrip in hierdie verband. Om hierdie rede is ek huiwerig om op hierdie stadium te veel inligting oor spesifieke aktiwiteite met u te deel. Please take note that the traditional welcoming drive for new parents scheduled on the Friday evening of the first week of school has been cancelled. Aan al die nuwe bosvarkies, die graad 8 klas en al die ander nuwelinge van 2021. Ons is, net soos julle, gretig om met die akademiese skooljaar te begin en julle by die skool te verwelkom. Mrs. Nell and the team will review the annual Grade 8 camp and will inform you of the new program. There will unfortunately be no sleepover on Friday 19 February. We can also not welcome you at the school on the day before school start, but get your school uniform and stationery ready and save the date. Myself and some of my senior staff would like to meet online with all our nearboys varkies on Wednesday, 10 February from 6 p.m. We will provide the links on D6 Connect and Facebook. Ons besef dat dit nie moontlik sal wees vir alle families om die aanlyn vergadering by te woon nie, maar sal die inligting ook op D6 Connect en Facebook beskikbaar stel. Aan die matriekklas van 2021. Onder die huidige maatreëls sal ons noodgedwonge verskeie aktiwiteite moet uitstel en selfs afstel. Dit gaan uiteraard 'n teleurstelling wees, maar die personeel en VRL gaan alles in hulle vermoë doen om alternatiewe aktiwiteite vir julle te skep. Please take note that the staff will start to engage with all our matrics from Wednesday the 3rd of February to share valuable information with you. Due to the current restrictions, we are forced to start the academic year by welcoming the different grades on alternative days at the school. As mentioned earlier, this arrangement may change depending on the restrictions that will be applied in the future. Onder die huidige maatreëls beplan ons 'n 10-dag rooster wat oor 2 weke strek met die graad 12s wat elke dag skool sal bywoon. Die graad 11s en graad 8s sal in week 1 op maandag, woensdag en vrydag skool bywoon en die daaropvolgende week op 'n dinsdag en donderdag. Die graad 10s en 9s sal in week 1 op dinsdag en donderdag skool bywoon en in die daaropvolgende week op maandag, woensdag en vrydag. Just to repeat, under the current restrictions, we will be running a 10-day academic cycle that stretches over 2 weeks. The grade 12s will attend school every day, while the grade 11s and 8s will attend school in the first week on Monday, Wednesday and Friday, and on Tuesday and Thursday in the second week. The grade 10s and grade 9s will attend school on the Tuesday and Thursday in the first week of the cycle, and on a Monday, Wednesday and Friday in the second week of the cycle. Ons wil so gou as moontlik met ons akademiese program begin, en die personeel sal vanaf Dinsdag 2 Februarie met alle leerders begin kontak maak en belangrike inligting deel, onder andere die prosedure vir die uithandiging van hulle handboeke. Soos verlede jaar is die buitemuurse program sekerlik die meeste geaffekteer en die klere atletiek en klere swemgala en interskole atletiek en swembyeenkomstes is voorlopig gekanselleer. We will provide you with more information on the cricket, swimming and tug of war matches and competitions as soon as we have more information available. The same apply to tennis. Ons beplan om so spoedig moontlik met die oefeninge onder streng veiligheidsmaatreëls by die skool te begin, al word kompetisies en wedstryde afgestel. Wat die koshuise betref, sal die koshuise op Sondagmiddag 14 Februarie om 1400 uur heropen. U sal teen Vrydag 5 Februarie al die nodige inligting van die koshuisouers ontvang. The next 2 weeks, all staff, both academic and non-academic, will be working hard to ensure that the school is ready for the new academic year. Most of the planning were finalized at the end of last year already, but new restrictions, changes to the curriculum, and possible changes to the academic calendar forced us to review our planning. Ten spyte van die ontwrigting is ons uitgangspunt van jaar om te poog om die skool so gou as moontlik, so normaal as moontlik te laat funksioneer. Die ontwrigtende wyse waarop hierdie akademiese jaar afgeskop het, gaan weer besondere insette van die personeel, leerders en u as ouers vereis. Vir die personeel om suksesvolle kurrikulumlewering te verseker, gaan dit onder andere alternatiewe en innoverende benaderings tot klasonderrig vereis.
The learners will be challenged to show better self-discipline and more commitment, focus and involvement. For you as parents, increased support and more intense and focused involvement in the lives of your children will be required. Ter afsluiting, die personeel is gemotiveerd en ek glo beter toegerus om vanjaar selfs hoër kwaliteit onderrig te verseker, ten spyte van al die onsekerheid. But in order for us to do this, I have to request and remind all of our parents to honor their financial commitment towards the school and pay their school fees regularly. Under these current and challenging circumstances, your school fees are our main source of income to ensure quality education. The saying, "It takes a village to raise a child," was never as true and relevant as now. Dames en here, u sal die volgende weke gereeld inligting van die skool ontvang. Please ensure that you have D6 Connect app on your phone or computer, not Communicator. Please be safe and apply the necessary safety precautions in order to prevent a predicted third wave of the pandemic. Thank you very much.